Mā te iwi Māori anō āna taonga e tiaki, ko ia tetahi o ngā kaupapa nui I puta I te hui tūhonohono I ngā taonga ā-iwi I whakahaere hiara e te papatonga rewa me Ngāti Awa ki roto o whakatāne. He toi whakairo he mana tangata, ko ia te ngira tui I enei mātanga ki raro I te maru o mā tātua wharenui. Kei te rongo mātou, te kaha nei o ngā iwi nei, kia whakahoki ngā taonga ki ngā iwi, e ki riro mā te iwi anō e kōrero. Ko ia nei te tuatoru o enei momo wānanga no te papatonga rewa me Ngāti Awa ngā reo rāhiri, ko tōna ito he kura mahora I ngā mōhiohio a tēnā iwi a tēnā anō. Koe te o ngā iwi ka teitu nei kua tīmata te titiro whakamua, koe te he whakaro ana mena me tū he whare taonga kaore rānei. Kia tātai hoki tēnei me te tangata ki tōna taonga, te hapu, te iwi rānei ki o rātou nei taonga, kia whiwhi māramatanga, I roto I tāhuatanga o ngā taonga nei. Ko ngā taonga e kōrero hia nei ko ngā kura puia ki angai Māori whānui, ke Ngāti Awa nei kōrero hia ai te whakareoratanga o ngā tikanga mahi kuia I mau toho rā, me te waihapetanga mai o mā tātua wharenui I hoko nei te tau 1871. Things have changed a bit now. People are more, museums in particular, are more open to the idea of return of taonga. But when this process started back in 1983, which when the iwi first started talking about the return of the house, returning something of that nature was very difficult. A ko te toha I ngā uauatanga e āpiti ana ki te iwi. I think it's important to talk about the journey because people understand how long and the difficulties and if they have aspirations for return of taonga, what's involved. It's not just about getting them back, it's what do you do afterwards. Me te aha he taonga Māori kei ngā whare pupuri taonga ruarau puta noa I te ao. Ko te whare pupuri taonga I Chicago, e rua mano e whārau ngā taonga nei, kei roto I tērā whare taonga reira, he nui. It's important that we share our taonga with the world, and so some of those taonga have to be in museums, but how they're displayed in those museums is important. But it's equally important that those taonga come home and inform ourselves. If they're stuck in museums, then our people don't see them. He oi anō e tipu ana te tini o ngā iwi e hanga ana I ō rātou ake whare pupuri taonga. Kere am I right? Te karere.